салому дуруди худ баҳри шумо дӯстони азиз ва подписчикони бениҳоят муҳтарам ва оли қадр. дӯстон, имрӯз 26 октябри соли 2025 дар ютуб канали автотв навори хонаҳо кардем баҳри шумо. хонаҳо ҳастанд бардуру ва заминам ҳаст. хулоси гап, дар навори имрӯза шумо худтон шоҳиди ҳаминҳо мешавед. бардури азиз, навор хуб мегзарад. хоҳишмандам аз аввал то охир тамошо кунед. барои чунин рекламаи зебо ва савдо кардани хонаҳои худ, ягон намуди техника бошад, мошинам бошад, фарқ надорад. бардури азиз, умуман барои реклама кардан метавонед ки дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. имо, ватсап, телеграм ҳамаш ҳастад. хуб, мегзарем ба эълони якумон. гап зиёд дар кор нест. яъне хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе аст, дар шаринак, яъне ки дар пахтакор. бардури азиз, як дар хона дораду ду сотиқи дигар замин дорад. ҳамин қадар ки бардури азиз, хонаи заминӣ аст. чихел ки хитон дида истодаен, сексия нест. ва шахсоне ки кӯдакони майда доранд, ба шумо бениҳоят қулай аст. то ду фарзанда, бардури азиз, яъне ки хуб аст. 10 ҳавлича фарзандакотон бозӣ мекунад. нарх кардан 300 000 сомонӣ як хонага ва ду сотиқа хонара. рақамҳое ки 918 19 08 80 ҳам ватсап ва ҳам дасти яка. марҳамат, занг бизанед, хона рафта аз наздик бибинед. агар таби дилтон шавад, хонаро харидорӣ кунед. касоне ки зуршон бараса. дар пахтакор аст бардури азиз. хона наздик ба шаҳр, яъне техпаспорт дора. як хона, ҳаммом, ҳоҷатхона, ҳавличаш хайки майдаҳай. сари роҳ дай. маршруткаи 45 ростига мерава шаҳр да. бардури азиз, хуб, барои маълумоти иловагӣ боз боқимонда, бардури азиз, бихоҳем ки шумо пурсон шавед, марҳамат, рақамҳое ки дар рӯи навор мондагӣ ҳастем, занг занед, хонаро рафта аз наздик бибинед. ба дуюмин эълон мегзарем дӯстон. хоҳишмандам пайгирӣ кунед навора. замини фурӯшӣ дар шаҳри турсунзода, дар ҷамъ деҳоти пахтаобод, кӯчаи исмоили сомонӣ, дар пушти беморхонаи пахтаобод, дар сари роҳ аст. худатон, бардури азиз, айни ҳол шоҳид шуда истодаем ки 6 сотиқ замин дорад. 330 000 сомонӣ айни ҳол нарх. рақамҳои 3 то 8 67 86 86 ҳам ватсап ва ҳам дасти яка. марҳамат, занг бизанед. ҳуҷҷат 100% сертификат дорад. дар наздикиш мактаб дорад, беморхона дорад, бозорча ва масҷид дорад. об свет мақсад ҳаст. гирдаш маҳкам боз. чихел ки даистем, бардури азиз, харидори аниқ боша. агар марҳамат, занг бизанед, боз суҳбат мекунем. ба сеюмин эълон мегзарем дӯстон. ин хонаи фурӯшӣ дар шаҳри кӯлоб аст, дар фирдавсӣ. агар ки пурсон шавед, ака фирдавсиш киҷо дай? аз ҳамин назди деҳқонбозор, бардури азиз, назди ҳамин деҳқонбозори ҳамин бозор, шаҳри кӯлоб, пурсон шавед, таксиҳои фирдавсӣ меравад. деҳаи навкан аст, назди мактаби нав, дар лаби роҳ аст ҳамин хона. 4 сотиқ дораду 4 дар хонаи дигар дорад. бо нархи 340 000 сомонӣ айни ҳол гуфта истоданд. боз муомила. рақамҳои 989 112 291 ватсап ва ҳам дасти яка. марҳамат, занг бизанед. хона нав кардагӣ аст. хонара 4 ҳуҷрага, ҳаммом даруни хонада ҳастай, яъне ки барои зимистон бениҳоят қулай аст. ва шахсоне ки нав оиладор шуда бошанд, агар ин чиз барои шуморо хубтар аст. маблағтон расад. ранги ма агар бардуро бесум бошен, харида наметавонем. бале, дураст. ростига 24 дар омадам, зан надорам. хона нав кардагиай 4 ҳуҷра. ба не гуфтем даруни хона фақат ба шумо як дарвоза лозим мешавад барои насб кардан. бардури азиз, барак бо чакдону ҳоҷатхона. тамом. ҳамин қачиз бо шумо дар кор аст. яъне ки боз худтон, бардури азиз, агар ки дасттон расад, месӯзем худтон. ягон хатогие шуда бошад дар суҳбати мо, яъне ки дар суханронии мо, бардури азиз, одамизод бе камбудӣ намешавад. азали зиёд мехоҳам аз шумо. хонара диден. таби дилтон бошад, зуртон раса, марҳамат. ба чорумин эълон мегзарем.
خواهشمند مهمانایی که نو آمدند حتما ابونه شوین. کوارتیری که بردار از شما کوارتیر خوب میخواهین، کوارتیر در شهر دوشنبه است، در یک ناحیه شهر دوشنبه، یعنی که در ناحیه فردوسی. 60 متر کوادراتی در 61 میکرورایون است، در سیم اوشانه. نرخ به نهایت بردار عزیز خیلی معلوم. 4 خانه زمانوی دارد، 1 میلیون سومانی نرخ دارد همین خانه بردار. 1 میلیون سومانی 4 خانواگی در شهر دوشنبه. رقم های 987 91 17 62 هم واتساپ و هم دستی که در نزدش مسجد است. اولین درجه مکتب و سوپرمارکت صدیق، یعنی که فرزندای شما بردار میرود در صدیق بازی میکنن. با پنجمین اعلان میگذاریم. باز کوارتیر فروشی در شهر حصار دست بردار عزیز، در مرکزش در همین دام. حجرگاه تا 66 متر کوادراتی است بردار عزیز، تا 66 متر کوادراتی، هر چون 132 متر کوادراتی می شود. خب نرخ 330,000 سومانی یک خانش. در چهارم آشیانه این حال قرار دارد. رقم های 097 97 آخرش 4 تا 9. واتساپ و هم دستی که مرامت زنگ بزنین. باقی معلومات را خواهشمندم صحبت کنید. السلام علیکم دوستان. زمینی فروشی در شهر وحدت در دهه استقلال. نگاه کنید بچه‌ها، با انگشتای اشاره میکنم. این همی تریتوری اینا دهه استقلال. این همیجا کم ترک بلوترک هم پایان ترک میریم. راه اسفال میشه پریما شهر وحدت. خیلی بلو بود یگان دهه میشه. انای دوستان زمینی ما مساحت زمین آبشی 6 سوتیق تشکیل میتیه. 6 سوتیق زمین داره. فوندامنت برای سه طرف ریختگی. نه یک طرف خونه، دو طرف، نه این طرفش ما میشه برای زبور، یعنی که سه طرف بتون ریختگی. او طرف با خیلی بتون ریختگی تیار میگیرین، زبور میکنین. خلاصه مساحت زمین 6 سوتیق تشکیل میتیه. حجت، سرتیفیکات، خلاصه همش هسته بچه. مسئله مکتبش 1 کیلومتر از همین زمین تا مکتب راه مسافت داره. اینجا کودکا در 2 مکتب میخونن میگه. همینجا دو تا مکتب هست. خلاصه دوستان عزیز 2 قسم تقسیم شده مکتبشون. مسئله مسجد هم یگان گده تا یگان 1 کیلومتر زیادتر کیده. 1 کیلومتر زیادتر مسجد دارن، مکتب 1 کیلومتر مکتب. مسئله اوش انای دهده طریق همون شلانگا آوردگان بچکو آوردگان. اینجا کمتر بالا که هسته به هم خاطر وزیرش تا پکه میگه و 12 آورده ریخته سیاوه. انشالله به نزدیکی مثلا برطرف میشه. خب نرخ زمینه میگه که 55,000 سومان. باز ارزون میشه. از اون کانال ما انشالله مراجعت بکنید. فقط آدمای سریازین در روی اکران شما رقمای صاحب زمین برآمده است. بیننده زنگ زنین سریازیتون. سه طرف فوندامنت برای زبر بیتونش ریختگی. اینمی طرف اینا دوستان عزیز، اینمی حالت. بهوده ناراحت شون نکنین. چیزی که نبرده تماشا کردین همیه. بسیاری هست مثال زنگ میزنه با امید میکنین خیلی خیلی کارا خواهش میکنم نشوده. مقصد صاحب ملک هم در روسیه. خیلی خانواده‌شان ناراحتی بهوده نکنین بچه‌ها. اینمی حالت. 6 سوتیق 55,000 سوم رقمای واتساپ شما میگذارم. از اون کانال ما زنگ زنید خدا خواهد معامله استفسار میکنه. با اعلان هفتم من میگذاریم دوستان. اعلان هفتم چیه؟ باز یک کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه در ناحیه سینا است. 3 خانه و 65 متر کوادراتی چنین حالت در زرافشان است. در دامی 22 آشیانه. بله در 22 آشیانه. خیلی همین کوارتیر در 18 آشیانه این حال قرار دارد. در 18 آشیانه است این حال. خب دوستان نرخ 270,000 سومانی. رقم های 872 16 46 46 یا اینکه رقم های روسی +7 977
797 74 70 марҳамат занг бизанед. дар ватсапш ва ҳам дасти яка об свет иҷа мушкил намеша бардор. ба шумо ремонти хона бардор азиз аллакай маълум аст, яъне ки шахсое ки бифаҳмен гуфтан шарт нест. Лифт дорад, кор мекунад. ба ҳаштум эълон мегзарем дӯстон. боз як хонаи фурӯшӣ будааст дар ноҳияи восеъ дар деҳаи Қоқовод. Деҳаи Қоқовод дар Навбаҳора мега Қоқовод бардор азиз. 200,000 сомонӣ айни ҳол нархи ҳамин хонара гуфта истодаанд. 3 дар хона дораду 20 сотиқ замин дорад бардоро. 20 сотиқ замин ина бардораи восеъ буда марҳамат худи ҳозир занг бизанена. дер накунед илоҷ боша. Агар касоне ки зуртон бараса марҳамат рақамҳои 204 97 97 89 ватсап ва ҳам дасти яка. мактаби мағоза наздикай дар наздикиш ҳаст. хонаҳо 6 ба 3 сохтагианд. ба нуҳум эълон мегзарем. боз як хонаи фурӯшии дигар дар ноҳияи Файзобод дар чораҳаи хиди Файзобод бардоро. дар чораҳаи хиди Файзобод қарор дорад. дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ як ҳуҷра дораду 30 метри квадратӣ дорад. бардоро бинен. як ҳуҷра 30 метри квадратӣ бо чунин ремонти нави замонавӣ бениҳоят хона зебо аст бардор азиз. ами сум надорум да, агар не ҳози худам мехарамаш рости гап. мардагори конкретни маъқулам шид. 230,000 неки боз муомила дорад аз номи канали мо. рақамҳои 931 51 35 88 дигари рақам бошад 931 51 иш 24 88 уш 35 88 и рақам 24 88. мактаби беморхона, масҷиди Садиқ, бозор ва мағозаҳо ҳаст. ҳуҷҷатҳо ҳама омодаанд бе ягон мамоният бардоро. худи ҳозир марҳамат занг бизанен. чӣ саволе бошад пурсон шавен бардоро. эълони даҳум мегзарем. боз як хонаи фурӯши дигар боз дар ҳамин манзил дар ҳамин маком дар дигар ошёна аммо дар дигар ошёна бардоро. дар ноҳияи Файзобод аст. ин ҳам дар чораҳаи худи Файзобод дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ. ин ҳам бошад як ҳуҷра 30 метри квадратӣ. аммо нархи ин бардоро каме гуногун. 200,000 сомонӣ. вай бо 230,000 инаш боша бардор азиз 200,000 сомонӣ. рақамҳои 200 60 68 69 ё ин ки 203 92 68 68 марҳамат занг бизанед. мактаби беморхона, масҷиди Садиқ мега апамон, яъне ки наздик аст. ҳуҷҷатҳо ҳама омода бе ягон мамоният. худи ҳозир метавонем бардор азиз занг бизанем ба ҳамин рақамҳое ки дар рӯи навор ҳастанд. фақат харидорҳо бардор азиз конкретни харидор бошен. агар рафта хонаро аз наздик бибинед, чунин ремонти замонавӣ, чунин хонаҳои хуб бениҳоят камёб мешаванд. дӯстон хоҳишмандем, расидем ба охири барнома. лайкҳои бепули худатонро дареғ надоред, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. ҳатман дар канали Автотв обуна шавед. силкаи телеграма насиб боша бардор азиз. мемонам дар омада дар телеграм канали мо ҳам обуна шавед бардор. барои реклама кардан марҳамат муроҷиат кунед. Автотв дар хизмати шумо аст. ба шумо ташаккур мегӯям то ҳамин дам бо ман будед. навора тамошо кардем минатдор. боқӣ дар паноҳи худо бошем дӯстон.